Okay guys, nguhaye ikaze wowe ukanze kuri iyi video yanjye ikwereka uburyo wakora amafaranga online nta gishoro washoye ukinjiza amafaranga menshi kandi ashoboka. Guys, ngira ngo urabona yuko abantu barimo baramininga iyi miningi nabahaye, ngira ngo urabona yuko ibintu biri kugenda birajya mu buryo neza. Umuntu utararebye video ibanziriza iyi ngiyi yakanda aho hasi kuri channel yanjye, hanyuma nayo akareba ukuntu iyo video ikorwa. Guys, ngiye kukwereka noneho uburyo wakongeramo amajs yawe, hanyuma aya matonizi yawe akagenda yiyongera. Amatonizi yawe akagenda yiyongera, ngira ngo urabona ko nje amajs ari 180. Noneho ngewe wambwira ngo ngiye kukwereka iki? Ngiye kukwereka uburyo noneho wakwihutisha miningi yawe ikajya igenda iri kwihuta nk'uko kwanjye uri kubona ukuntu iri kugenda iri kwirukanka. Ngira ngo urabibona ukuntu iri kugenda iri kwirukanka. Ngiye kukwereka uburyo wabikoramo. Guys, wowe uri kundeba iyi video yanjye, niba uri musha wabanza wakanda subscribe kuri umuyoboro wacu mugari. Link yo kwiyandikisha kugira ngo ugere aha ngaha nta kindi kintu bisaba. Link urayisanga muri description y'iyi video aho hasi, cyangwa se muri comment ya mbere. Urabanza wiyandikisha, numara kwiyandikisha urahita uhingukira muri Telegram utangire kubustinga iyi tonizi. Aya matonizi utangire kuyakoresha. Video ikwereka uburyo wabikoramo, ngira ngo narabibakoreye. Guys, none ngiye kukwereka uburyo wa miningi yawe ikagenda iri kwirukanka cyane. Guys, niba uri musha wibutse kubanza wakanda subscribe aho hirya, usharing video kugira ngo abantu benshi bagenda bayibona, mwereke uburyo wakoramo amafaranga online nta gishoro washoye. Guys, nta kindi kintu uribuze gukora muri ubu buryo kugira ngo wongere amajs yawe aya ngaya. Ngira ngo wowe wafunguye account uri kubona ko GS zawe ziri kugenda gahoro gahoro. Nta kindi kintu ukora, urabanza ukazamuka ruguru. Niba utu tuntu tutavivuye gutya nuza miningi yawe igenda gake. Ngira ngo urabona yuko bagenda baduha amajs 3. Iyo twamaze kugira amajs ahita yiyongera hano hasi. None iyo js ziri kwiyongera ni uburyo bw'isi speed, ni amajs speed. Aka kantu ni amajs speed, ni mu buryo ama speed yawe aba ari kugenda ari kwirukanka kuri iyi miningi yawe iri kugenda iri kuvuduka cyane. None ubundi buryo bwa kabiri, ngira ngo urabona nimara kugira abarifera 20, abarifera 20 bazahita bama amajs angahe 250. Niyo majs bazagira bate bazahita bama ngo ngahibaze ukuntu iyi miningi yanjye izagenda iri kwirukanka. Noneho guys, ubundi buryo bwa kabiri uraza aha ngaha werekene n'uburyo abarifera bawe bakuzamura. Aha ngaha kuri friends ni uri buze gukanda. Numara ko wakanda rero sasa uragera ahantu hameze gutya. Kadutegereze amarezo abanze yaza. Nta marezo arimo aragenda gahoro gahoro. Urategereza noneho turebe icyo bagiye kuduhereza aha ngaha. Okay guys, urahita ugarukira aha ngaha. Aba ngaba ni abarifera banjye maze kugira. Ngira ngo urabibona yuko ari abarifera banjye. Noneho iyo ugiye gufata akarifera, akalinki uraha umuntu ugiye gutumira your invite link, dore naha ngaha uraza ukoremo gutya, urakandaho gusa. Ntuwenda gukanda ngo gumyeho ngiki, urakuramo gusa. Ngira ngo urabona ko hasi batwandikiye ngo copy yabaye iki yakozwe. None aha hejuru ngira ngo urabona yuko invite friend and learner 25 GH speed for every friend registration. Aha bagukubita ama GH 25 buri muri fera. Ugize ute buri muri fera we ujoininze anyuze kuri link yawe. Neno bahita bayikubita ku ntuze yawe. Aya maji bahita bayakubita kuri miningi yawe, none ikagenda ivuduka iri kwihuta cyane. Guys, niba utari wafungura iyi miningi urimo urahomba cyane. Nakwifuriza gufungura iyi miningi nawe utangure iyi miningi, kubera ko waba uri guhomba cyane. Kubikura ni kuri Binance. Nako kanya ugiye kubikora nawe beretse nukuza aha ngaha kuri send ukahita uhakanda. Ngira ngo urabona yuko minimum yo kubikura
ni amatonizi 100. Ni amatonizi 100, ejo bundi ndabakorera video ndi kubereka uburyo wabikura kuri iyi mining. Ngira ngo urabona yuko ngende hafi kuyuzuza, ubu mfite 50, amajimuzi 50, nufata 23 ugateranyaho n'aya ngaya birahita biba 50, nuko nti naye claiming. Guys, niyo amaji hash yanje ngira ngo urabona yuko amaze kuba amaji hash 180. Nawe niba utariyandikisha, icyo usabwa no kuba ufite Telegram account. Niba utafite Telegram account, unyandikire kuri WhatsApp ngufashe. Unyandike WhatsApp ngufashe, una joining group yacu ya WhatsApp iri aho ngaho muri description, nari warakora nimero yanjye, ubundi unyandikire icyakunaniye ngufashe. Link yo kwiyandikishayo iri mu description.